Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom fil-programm tal-lum ikonna programm speċjali għax nitkellmu kif l-għana jintrabat ma' drama. Qabel nibdew l-aħjar però ħanisimgħu daqsxejn il-Karmenu Bonnici il-Baħri. Ħajgħannilna dak li jista' nitkellmu fuq wara ma' Giuseppe Xkembri, dak li ħadem ħafna f'dan il-qasam. It-tix ta' kana kif ispiraħ il-Karmenu ix-xogħol ta' Dario Fo. Ħalli ma nisimgħu ħalli wieħed jieħu l-idea mill-ewwel tal-għana x'inhu. Ħajdoqqulu għandna l-Roni Kalleja tal-Mosta, lil Salvatanti l-Kanadis u lil Franz Qasa ta' Saqajn. Introduzzjoni l-dilettanti tal-għana biex jidħlu eżiet fl-ispirtu fl-istorja tad-diċ ta' kana dina parabola sbejħa saret ila żmenijiet iżbaħ u ekbar min għamilha Aġeb tal-ġubijiet. Ħaġala la San Pietro la San Luan a San Paul Kienet moħbija f'dlan ċabbaw, Dario Fo ħareġa b'dawl, u ġew Xkembri ma għadx luraw, ġera l-entużjażmu bieħ, Karmenu l-Baħri kollu ħeġġaw, xtaq li daqqa tintijatieħ. Kull storja ssib xi problema xi ħadd ejri jaqdu l-mazz. Għax hekk fid-diċ ta' kana daħlu l-Anġlu Sakranazz. Il-mistiedna dlhom jitfanstu, raġun kellhom jagħmlu hekk. Tara nies deħlin bil-ġwienaħ Nizdiżwt li wlan għazglek. Sakranazz tela il-cielu kelma l-istat kum mal-puntaw. L-Anġlu ta' sabbil-edaw, din il-ġrajja jirrakkontaw, nis attenti għall-istorja, kif id-dieċ l-imbit sarħal, bis-Sakranazz jitterrompi, lill-Anġlu bħal-pappagal. Siktu u jerġa' jsiktu biex jgħid l-istorja jħallih. Tant kien beda jqabbeżielu li kważi ħabat għalih
والسكرانات بلا مستخية فوق ريخة تاتي جيج كن جاية بالسرام كله اللي عدي منه دكتيج أنجلو جبتو يعمل سكرانات هو يسخي لأبو زامن تيوبيدي ينتلو بيش ما يجيش أبط بيا يبخل أرنيتا أجسب لي أنجلو خالي مارج ياف بالفاميلياري تالا يسمي بشولي كومبلي الترمبي بالنس تسمع كلش إداو فلافور هات فوق هات فاسوا وصبرهم خوف الأرض بالإداو خيط الله السلانجلو أشكوازي أبز للكردي بديك الرياخة تاخل تقسم سكرناز بداية ستردي اكتال جويلخ كان مدور ايسو معلم باللابرانتي رفا خرستو ولا مخديخل بني دم الوسط امبورتانتي كويتي شي تستعجبو خودو النفس خودو فتتسرخ كل ممكن يافل الدال بني البوت ليستري هد بالفرخ كيف بلادم لي يرمد يا خلوم ايت الكلام تفهمو ديخلم ياوفكم بانيا اتوايبا ماريا أمو سكرانات در لكن يافو وأم بجري ليخ إخارس بلا مسخيا كل خط سماو يتلم بيت دأسك قدام حارس الكلمة نزلت عسل سمخها مسر العروس والمنك ليك يا خسرة كي كنت يحكم غيرت فلوس شيخة تكلم للماريا بلحم باش من تحت الرسيل مش تطلب نقرا للبنا يستشيء تشلم بالزين Maria confonduta albena ma che moment imamlet l'esforzo altro bishtarar kol khat content Cristo che fiach rajel jebelo bish yismacha kello ybil Allah ma sa nisma minnek أجازي رشيم
متقين للي صابلت سريان راسا بشيل بشارات طيبة البصر الفرخ دير والرنقرات يوا لديك ما كيش سايد خسر من مرفوش استأصال الانجلو فوق ضرب اليدم كل ما يطرف اشو بس ساتا يدلو دان المستدل شي صرف إما داو كل آخر أنا ليكونوا يا فمدو لانجلو بدا وايداي لا لا اللهم دال كريستو جيسو ودان كريستو لبنت الله يارا البوت يارا التخديخ للسكرانات كبراح أبد يحبسوا يوروك إيديك بالكلمة رسا لك لانجلو كل يفلق الجلو خالي الله تيرو في التجيب لي تلي بالخيار مستدلي لانجلو مار وجاب الخفاو إذا الكريستو بلاقبر خرارة الله ويال الأدي ديك جبت لك للداس وخدارة كريستو والأربع ضيف السر للكل ويخد شاطو يعمل المشارنا ضيف قطايف فريج بينتا إربا برامل والسكرانات يسنديكا بلكويتو بلا إبدا فراودي كله واتش السيانو يلبلب البيت لسيار قودي وصلوا البرامل او فوراب للمجار داس الكريستال وصل المومنت مستني وما يشتمش ازيات الخل كريستو مدور بالمستيدنا فوق البرامل والله يدخ المجار كريستال صار احمر باليمنهم للعينين طيب بيت أخمر الريحة تسمك ريحة فوق ريحة للعبديت تفتح لك الدفتيت يا بديك الجوف كيف السكرانة تسرى البرامل داك البيت بيسود الناسكا رسا لي كريستو وقالو بشليلو يبليلو باسكا
bilanċ mejjed muraqbat tazzawi blijaw dak li jengramel bizzejjed massakranat bla mistħija bar bil-ħataf ħadu ħdejħ u ġarok nantefa jleglek bl-imbit ħereġ mewwed lejħ. Kem la rajjes u l-mistiedna xorbow minar jisjew kejn min dak l-imbit blin qaddes min minnom jinsiet dal-lejl u fuq kollox Kristu feraħ ma kellu l-ebda il-ment u barrek dak kollu l-amel biex jara l-kulħat kontent. U tal-ġwena koutu u bħalu kienem oħrajn bis-sabar bla ma jitħarrek sabiex ma jagħtix fil-għajn imbazzalt il-ġwiena ħberaħ fetaħ u dar mal-palazz kull mirra ħaseb li ġralu għal ma ġralu sakranazz. li jagħti l-aħħar tislej ma taħbieb. Imma tkaħħal mal-faċċata ma setax insibu l-bieb. Għax fl-art kulħadd dar miegħu abduħu tefa' fil-ġemp għam felodu minar ġwiena bil-parazz ħareġ bid-dem. Emmek smajtu l-Kamru Bonnici il-Bahri, jiet janni it-tix ta' kana, esperada għat titkelmu kif, mix-xogħol ta' Dario Fo u daqqew Roni Kalleta l-Mosta, Salvutant l-Kanadis u Franz Asa ta' Saqajn. Mela, issa maħna għanna l-Giuseppe Xkembri u l-Kamru l-finka għan jitkelmu fuq dan il-xogħol li għamel bid-drama ta' Dario Fo. Natik merħba, ġus. Ringrazzjak. Inti smajtu l-Kamru bħali. Ħalli neħduha mill-aspett tas-semmija. Jiena qisni rajtu dak tibna fu sew intu wkoll Kamru wkoll. Imma din xinija l-Anġlu għaw sakranazz. Femmi nofti daqxej waħda s-semmija tagħna ħalli impoġġuhom fl-atmosfera. Hija importanti li ngħid li l-ewwel ħaġa kif ħadem Dario Fo illi sab kemm għat-tramite tradizzjoni Taljana, kemm permezz ta' manuskritti medjevali li sabu li daw l-istejjer popolari u l-istejjer ħanajdulhom hekk tat-triq irnexxielu fis-seklu 20 jitteatralizzhom u jtihom sura differenti għalkemm ovvjament kif qed ngħid il-bażi hija l-medjevalità tagħhom. U ħadd gost iktar illi Carmenu Bonnici għamel fil-isfera tiegħu tal-għana dak li għamel Dario Fo mill-manuskritti. Jiġifieri, dak li għamel Dario Fo biddel, ħalla l-bażi ovvjament kif fini fl-oriġinal, imma teatralizzhom għal modo kif u fl-isfera artistika tiegħu jixtieq tiegħha, l-istess għamel Carmenu. U jekk speċi taraw il-Dario Fo kif qed jirrexta għaxu kif taf inti monologu jagħmel ħafna personaġġi, ovvjament Carmenu x'għamel hawn.
għamilha tiegħu. Ħalla ovvjament l-essenza kif qiegħda f'Dario Fo, kif Dario Fo ħalla l-essenza kif qegħdin fil-manuskritt, imma mbagħad ovvjament l-għana għandha l-liġijiet tagħha, għandha l-aspetti tagħha, u Carmen huwa artist li ħalla wkoll il-kreattività tiegħu tifjorixxi. Allora ovvjament ħajkun hemm ċerti differenzi validi. Basta li tibqa' speċi l-essenzi jibqa' l-istess. Kif taf inti George, dak huwa parti mill-Mr. Buffo. Mr. Buffo huwa serje ta' stejjer, għanajdulhom hekk stejjer bibliċi, imma li Dario Fo rid jarhom b'mod differenti. Ġifri eżempju f'dattiċ ta' kana minn flok qed naraw bl-aspett tradizzjonali, qed naraw minn għajnejn wieħed sakranat. Ovvjament qed nisimgħu ħafna affarijiet forsi ftit strambi ma' għat-teatru ma' affarijiet sbieħ. Iva. Jiena qed strambi fis-sens li l-udjenza tagħna mdorrija l-Vanġelu mhix mdorrija għaddi l-interpretazzjoni ta' Dario Fo. Ovvjament hawnhekk m'hawnx interpretazzjoni fis-sens teoloġiku, ovvjament kellha il-Dario Fo ma nifhmux. Hawn fl-istejjer l-oħra għandek essenza profonda umanista kif forsi se nisimgħu iktar tard fl-anja tal-om, għandek reliġjożità, spiritwalità enormi ġifieri, mbagħad għandek anke il-komiċità. Għax fil-Medjoevu t-teatru mingħajr komiċità u mingħajr it-traġedja fl-istess ma kienx jagħmel sens. U jiena permetti li ngħid li qed nieħu gost ħafna li permezz tagħna u permezz ta' Carmenu u il-chitarristi ħaġa affaxxinanti għalija li manuskritti li inkitbu fil-11 seklu, fl-10 sekli, hemm ukoll tad-9 sekli, mit-Trubadur. Għadhom ħajjin u smajnihom illum. Verament bl-iżviluppi ħanajdu l-omek taħna. Moderni, affaxxinanti nara li l-lum smajt il-tiċ ta' kana li huwa manuskritt tal-10 seklu da. Illi għaddu għed tiġi ħaj. Ħanajdu mistoqsija żejja ħafna fil-qosor ħad nisimgħu ikam li għandna biċ-ċoħra. Għal min ma jafx, minu Dario Fo? Dario Fo huwa dramaturg ovvjament ta' fama internazzjonali, l-lum huwa wkoll il-Nobel Prize winner ta' dramaturġija, Minister żball l-ewwel. L-ewwel li ingħata bħala Nobel Prize dal-qasam, fis-sens ħanajtek tal-literatura u dramaturġija. U ma naħsibx li huwa personaġġ il-bot mill-kultura tagħna, anzi meta jinbatlu il-video ta' x'għamilna l-Mr. Buffo fil-Fgura u kol kien hemm Carmenu bħala protagonist, il-pjaċir ta' Dario Fo kien wieħed enormi. Verament ma jifhimx il-Malti ma peress li huwa espert ta' dialetti Taljani u ta' lana f'kwalinkwa reġjun Taljan u Korsika u Sardin Taljan fis-sens kulturali, mhux Siċiljan. Ovvjament induna il-Maltix qed jippruvaw joħolqu mill-xogħlijiet tiegħu. U speċi kienet ħaġa immens interessanti li nara r-reazzjoni tiegħu għal dan ix-xogħol. Ħanajdulek medjevali modern li qed nippruvaw nagħmlu ma' Carmenu. Ħalli issa nisimgħu Janni silta qasira mill-li għandna fuq tal-Innoċenti, tixil nafti ġus x'ġara. Kalma Janni. Bħal kull storja tal-Mr. Buffo, Dario Fo permezz anke tal-manuskritti u permezz anke ta' tradizzjoni orali, ħanajdulek. Ukoll ta' interpretazzjoni pjuttost oriġinali lejn il-qtil tal-Innoċenti. Hija traġedja, ovvjament, u Dario Fo beda juża dal-element biex aħna iktar nagħtu importanza minn dallat partikolari lejn l-umanizmu ta' din il-ħanajdulek. Il-bniedem li jbati. Ovvjament se tiġi l-kontradizzjoni ir-rida talla u l-mewt tal-innoċenti. U Dario Fo bil-ġenjalità tiegħu, bl-azzjonijiet tiegħu flimkien f'dal-każ ma' Franca Rame bħala l-om ta' din il-kontradizzjoni. Ir-relazzjoni tagħna malla meta għandek din it-traġedja fin-nofs. U Carmenu Sejani, il-monologu immens sabiħ. Il-mara meta ntaqat mal-Madonna, il-mara li t-tifel tagħha ġie maqtul fil-traġedja tal-Innoċenti, u ntaqat ma' Marija. U hawnhekk ħatajdilna x'ħasset. Mela ħalli nisimgħuha.
Ashina mara Khaled Libni wana abandonash Yina mara tarbiya Khaled kellim bati خالص تريخ بالكويتون خباو الكمتين هو السلطاتي يوم سيكنا ماريا بوجي ستريخ جوتي الدنيا نقعد نتكلم جديد بيك اشتريه دقس جميلك تجرى كيف نشتاق تخلي لنارا الصبيح تربية دياك وش جميش وردت عنده وش تبشي الخاتلو بياك وش جميل كمل سنامدو نستعيب سنشرتاو يسوي التربية وديي نختف ثالث تسأتاو جسوت لي لسميتو اسمو كل شيء أرانا رأيت يتبسم وسنتين جارتني تخيلت تفلتي الكم خالص للمقدوش تالأخر وطنش كان يخلق ولك برا ما خرجتوش فيرو لي وطنش كان يخلق الله خيار آلف بيلوش يتيرات ماركو اسمه بين أجلو زين واتاخو ممكن تيساب ياخلو خلو جاسوس كيكال تاماريا الشباخ للبني بيك يا لأمتي خوش عليا الصبيخ نارا للبني السيري بلادوش من خل سويتو لومي الشرطة للزواخ تخوف الكل نخسفوا باسم الجنن الله خارس يخدولي طلبوا خطأ كبيرة أنا خسفتم قتلولي ارسقنا راختين الصدام بيش نتولوا كيف l'angelo ti hai che sparisciao o sotto me bliate رايت che scena قدامي والمنام الأرض لابتو سختاو
إما سبت اللي كانت خلمة الخطوي كنت أدري تختار كنت أدري ماريا بديت وقصة الربيعيت خرج برا وفن دين الله لقت من مخي واسمقايت الله طلعتي الأرض نايتو دايم كنت في دي لابيات خدم ابني بساقر في شيو بشير باخ التفلتيات الوخت تستلت مساقري شبارة مستناخت مش سوا ومخبى ابنك الكالشيف ويخت مرتد ليل اللي ابنك صميت بيك بترون كنت بدونا شخيني يجيب يموت ابنك خلت خص واخدك تخدونا ترى لي واكل شمزورنا مولدنا دلكرو دلتاو وش قاستيك بالبوبلو كله واتطلو لدرتاو نبدأ مسير جود الدنيا يكون كم بكم كتيف بقلو يوتأ لوتأ تنتي مكينكم دأسك خفيف خلوني الدخن خنشر كل طفل وادوش بيه يخشى الرجل استطلع وسط الناس للطفل أرى الأنجلوس كي كنتي يلا شرطة أشرفته if I تبكي وأنا ما صدري من جرن الجبل خف اختفته وسنيون شامل تغفر لي بالطلوع ما نفش فينا سنيون تلبسر كل دياو قادر لي وكل خينا شيء مقصد كان الدمونيو أدرف خلقي دار الكليم انصلفايتو للملي تبحقك ايوا وسليم انت يالله كبير وبالي بدك تبات خلي يعيش عملت بموته ومانيرا بشليك ليك ما تأخرتيش لانجلو فام لا تأخروا فاو للي بليكاسو ما تاوش بيقولوش خلوا لنا عبدي السلطاتي ما انطوناوش السائدة نفتكر اللي ده الوقت وصليت لابن الريت اللي يخصبه
għax il-ħrif jotlu terġaw tejt. Kem kienet kefra xortija, f'din il-ħajja kem sandu, fiż bil-lejt il-ħref li jotlu, daqs kem jotlu trabillu, imma l-libsu s-sigarelli, ħadra ħamra safranija, veloċ kejken għal-marasu, u kull ħadd jaħsbu tarbija. Kos jek nuri li tarbija, ħajja ma jħallu welix, nax namellu dal-għal-għal, manna ċtiekol il-ħaxix, aħjarek għat-tifel tijaj, manna ċjaqbad din il-linja, billi kompli jiex bħal-bniedem, dil-kefrija ta' din-dinja. San Giuseppe jed bil-wifqa, il-bambin jed bil-semkwiet, u Erodi jidej waħdu, u l-ftarbija fis-smewiet. Lilli lilli, bambin lilli, u bambin lilli fiskiet, u Erodi jidej waħdu, u l-ftarbija fis-smewiet. Mela dik kienet l-għanja imnikta u veru nikta li għanninna Karmnu u li u koll ħasib għalija u wara li kienem da xol fl-imkien ta' Giuseppi u Karmnu stess. Da' u koll bħal fil-bida program Roni tal-Mosta, Salvotanti u Franz Asa ta' Saqajn. Mela, issa ħanit kemma xwada ġus, inti dal-proġett ta'kom inti u Karmnu, kif beda dan u meta? Fil-fatt inħoss il-Karmenu li nafu żmien Zemzem, ara ma nkunx nista' nirrispondi eżatt. Imma niftakar li ħdimna ħafna fuq il-produzzjoni tiegħi teatrali l-Macbeth, il-Lady Macbeth, il-Faustus, l-Internati. Nixtieq ngħid ukoll li minn barra l-Mister of Buffor f'Gura tellajt recordings tal-għana inklużi ta' Karmnu, inklużi l-Bormliża, l-produzzjoni tiegħi ġewwa r-Russja. Fid-dram il-pesta fil-festa ta' Pushkin, fix-xogħol drammatiku ta' Goethe. U ħadd gost nara kif l-udjenza Russa tilqa u tapprezza b'mod spettakolari din laqda bejn it-teatru drammatiku u l-għana b'lingwa li ovvjament mhumiex jifhmu. U ħdimna wkoll ħafna ma' Karmnu meta għamilna illum saret kważi leġenda s-serata fl-università meta kellek il-common room biex ngħidu hekk li dejjem kienet tkun vojta kif ġew l-Annejja u Karmenu domna sa xi sitta kemm sa x'kien domtu. Suppost kellna ndumu bissa l-break u kulħadd baqa' ġej. Faqgħod fakkarni fit-nostalġija x'issa inna ma nagħmlu biex tinnu l-opportunità biex ħabba s-safar ma kunx nista' naħdem daqs kif kont nagħmel qabel ma' Karmenu, forsi dal-programm jerġa' jixel. Għajdilna kemm fakkarna. X'inhi din l-idea jiġifieri għalik l-għana sewa bħala mhux is-sisien imma l-qofol tad-dram kollu. Jien nemmen li teatru titfittex l-eruq u lejk l-eruq tagħna hija l-għana George, ma nistax immorru l-bot minna. Vera, u għalhekk nieħu gost ma naħdem ma' Karmenu. Fil-fatt li tkun qed tagħmel inti qed tgħid il-Maltin. Ejjew isimgħuna għax hawn intom. Eżatt, prosi. U allura dram mhux tkun ġdida, imma u il-messaġġ li qed wassal inti ħejdu l-messaġġ kelma antika ma tantx hija tajba ma insomma. Nieħu gost, hemm il-kwistjoni li nieħu gost naħdem. Ekkolati. Karmla ħakma minn għandek sarħin. Da xogħol bżonn li jkompli. Qed ngħidlek jiena voldi repress li
Dan huwa xogħol naqriebes biex tpoġġih fl-istess forma tiegħu li tħallef fuq iktib gażu kellek waħda l-ewwel ta' tixtaqana, jkun ser żball. Mhux mument għadlu għallibni mhux mument, baqgħet fl-istess pożizzjoni tagħha ta' meta qalla l-ommu s-sija tiegħi għadha ma waslitx. Qed tifhimni waldi li baqgħet. Ġifieri ċertu affarijiet jibqgħu hemmhekk. Imma ma nafx kemm hawn min ikompli għandna jidħol. Ma nafx min jidħol affarijiet bħal dawn. U jien meta nsib ruħu waħda mbagħad prova Żgur għandek raġuni. Ftit sessib. Naħseb jiena la meta tejb kamlu l-impostazzjoni ħallija kif inhi ħadd tarju fuq. Ejja, żgur. U għandu mertu imma żgur imma is-sabiħ kbir barra li ħallija kif inhi illi li saret ħaġa indipendenti u Maltija. fl-istess ħin u Maltija. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzjaw l-kitaristu wkoll u nittama is-semija tagħna mhux biss talmu imma japprezzaw kemm l-għana għandu funzjoni mhux biss għall-għannejja imma għal kull ħaġa oħra. Smajtu Tisqifa għall-Lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.